Салом алейкум, подписчикои Таҷик влог. Инак боз бо шумо ҳастем. Қарор дорем чӣ хеле мебинед дар Арсеналем. Имрӯза видео дар бораи Арсенали Лондон ва Цюрихи Швейтсария мерава. Лигаи Европа шашум туре, охирон туре ки пеш аз чемпионати ҷаҳон баъди чемпионати ҷаҳон Қатар 2022 сар мешава плей-оффшон. Имрӯза бози як барои Арсеналу қаважи нест, барои группаша уже тақдирша ҳал кардагай. Мы омадем ягон видео не только ходи футбола, балки ягон ощущение мардума, стадиона, основной стадиона. Хай вокруг стадион мегардем, мы он видео хуб кинем мақсад гузорем барем балечкои Арсенали ки мақсад мепарсан гав мезанан Арсенал ина бо Арсенал омадем. Мо да шауш дестай бози камтар дери бадай оли мардум камай рости гап. Мо мерем далши бо мо боше дастгира фаромӯш накине. Ира гуфтам онам ки ҳар як комментарий ҳар як лайки шумо барои мо қадр дора, қимат дора, мо қадр мекунем, ҳар яктатон сахми надорем рости гап. Ай шумо дастгирӣ, ай мо пешравӣ. Arsenal Station. Метро до того майдана ки мода главный читар кроме Арсенал. Станция Арсенал. Метро да харор дорем, метро до того майдана ки экономический да. Скоростной метро мегам. Арсенал мода дар кроме главный Арсенал стадион. А метро бромадем, метро шакне фунт, ами аяд дромадаш безабиш ами ки ҳам медроми платит мекини ҳам мебуре платит мекини ҷако ахфои тиҷорати хишон саргардонан Arsenal Station мо мерем Swiss стадион таиси буда стадион у карад ман дига рахати омода будам камтар тури кишид хай успед мекинем иншаллоҳ и карад ростига худам намедонам ай кадом тараф омадам а пишти стадион наҷо омадам хай меовем ина магазиниш буд ҳо а пишам дар дошта айснешам зури бадам имрӯз ай пишти стадион омадем ина наомаълум мешавам Арсенал Эмиратс стадион мода уже шауш дестай барои бози дери баъд сар мешавад беҳад дери баъд сар мешавад соати 8:00 барои мардумам камай ина омадем Арсенал ина кадр да видео гирифта будам хушрӯ гирифта инам будам чӣ гуфтанем Робин ван перси нест дар байни ҳам қавая ина алкаши Андреа Аршавинай ина Андреа Аршавинай прикин ҳаминҷа ҳаста Робин ван перси нестай ҳамаш ҳастай хайне терияй тери гуфтем тери Андреай Арон Ремзиай Перецай Патрис Вейрай Давид Локацетиай ван перси нестай прикинам ван перси дар легендашон дохил карда нестан ё ки ичистай инаҷа Тре Андреай хайвай ё мумкин гладиатор корнер нависага мумкин инстариай барои ки нестан ами игроку основноям Робин ван перси вам легенда буд ку шабши дестай уже ина just Sky Sport интервью гирифтестай интервью гирифтестай мардум sold out все билети продананд я бози обичный ходи Цюрих бози мекунам Лига Европа билетҳоамаш фурӯхтага прикин хитирагира диде sold out меган фурӯхтага билет не ки перекупчикои ё фурӯхтесани не якоамаш перекупчикоам хелам мешидай ё членство доштиян а членствонашон то 2 билета мехаридян мефурӯхтиян мо гаштем через членство харидам ина балечка Цюрих я 3-4 ҳазор ҳастанд масъалаи Робин ван перси гуфтум нестай ку ина дасти рости Тре Андреда бидай ай балечко пурсон шудем ҳамира гуфтанд ки ай Арсенал Манчестер Юнайтед рафта бари ҳавай бо плюси Манчестер Юнайтед Арсенал бози карданда голша праздноват кардиян бари ай ҷа ай рӯхатои
легендои Арсенал вай када буданд. Хат зада буданд. Короче, инам тани история зада кофта буромадем ина журналистҳо и барои шумо. Безаби стадиони Арсенал ҳамия ки автобус подземни метроя таги стадион намебини футболистҳоя омаданша ё рафтанша. Дига стадионо бури ин фарқият мекунад стадионуш. Леки бози аншлаг мешава. Аку сури хуба командаи вазбинам нестен, леки зури Арсенал имсол да ҳамия ки ҳама домашний бозиёш то охири декабра уже билетош распродана. Да официальный сайтиш нависагай. На дим бозиай ман бебиём. Ха и билети димагима через сайтиш гирифтем. Яким омадум ай посреднико гирифтум. Леки так фруктагай ина валечкош. А хафои сектор кой мешем? Сектора миёвем.